Bang pagselebra ning mabanding kultura na rin Kapampangan, karas keng heirloom recipe, peg masusyan niya yung first Kusine Pampanga Short Film Festival. Ay ning highlights ning kaganapan king balita ng Patricia Mamangon. Kinilalala reng minangat akaya na kang filmmaker kinggana pa na peka mo munang Kusine Pampanga Short Film Festival Awards Night. Ing peka mo munang Short Film Festival king lalawigan ang makasentro king Kapampangan Cuisine. Kusine ame buo iba't kareng amanong kusina o cuisine at sine. Layo ning proyekto, ing ibida, ing mabanding kultura ning Kapampangan, kapamilatan dareng istorya. Dikil kareng heirloom dishes at local delicacies, abinyayan king pelikula dareng kaya na kang direktor. Ing programa, penimunanan ning Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga, kasan metong ing Center for Kapampangan Studies. Metong yating inisyatibo, bang isulong ing sining o art, kultura at impamangang Kapampangan gamiting makabayong lupa ning storytelling. King Awards Night, dininan lang galalat pa magkilala reng peka magaling nga pelikula, direktor at aliwa pang kategoryang technical king short film. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.